أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشكو برين برومات صلاة ورحمة وبركة خدا تعالى لسر موحمي مسلمان أهل إيمان به هروسا خدا تعالى خير وخشية دين إيمانته كفارة حمي إنسانيته رب عالم و مه رمضان و مه رمضان مه پیروز خیر و بری و قبول بک خیر و خوشی بدوه خود تعالی روجی و رمضان و تمام فعل و افعال وش بو خاطر خو بنویسن هر وسا خود تعالی فخر و کبر و رأی شیطان جهش و مجی و حمیم مسلمانان باوجه و مجری شیطان و فاسق و منافق و شقاق و نفاق دور بخینه. گل مسلمانان قدر بلند ازیرو جوارا باسا 5 آیتین یا حتی 4 آیت بعد 4 آیت سوره بقره بکم جایت ششه حتی دها ام دخوازن لسر ویا شیروکی بکن هر وسا گل کی پرسو تش مل سر بن آیت پرستن تشتین پرستین کرنه هم برسی با ما وارداینه هم جی دسری مروادا هنک شکو شبهه کو دنسر با انسان راست زانین کو نه راست کو زلال ببو کو نه راست ام دخوازن دسر بان هر 6 آیت دست بکه هنکی باسا شبکن باسا وان آیتا بکن به مها پیروز و روزا رمضان شکو جبر کو مها قرآن مها رمضان مها خیر و بیرای خود تعالی سوره بقره آیت 6 دا بسم الله الرحمن الرحیم وها فرماندك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دبي بيقمان كسيكو بونن كافر إن الذين كفروا بيقمان إيكو بونن كافر أيكو بالرسالة محمد عليه الصلاة والسلام باورينانين إيمان بپیغمبر داوي ناينن أيكو بونو كافر سواء عليهم جوان رايك أأنذرتهم أم لم تنذرهم توان هشار بك وان هشار نك جوان رايك لا يؤمنون أو إيمان ناينن أو كسي جهل كتاب أنجي مشركين مكي كسي كو حتى روجا يرو كسي كو كفري دمجي واندا دلي واندا دهستي واندا خبرداي نابو دلو هناوي وان کو کفر شخورا ریا کفری هل بجارتی ریا انکاری هل بجارتی راستی قبول نکه تم خاصی سر راستی بن نخیمینه کفر تیمانا نخامتن راستی بن نخیمینه انکار بکه او کسنا خود تعالی دو یا محمد تجوان هشار بکه تجوان باس اسلامی بکه تجوان باس جنتی بکه تجوان باس آگری جهنمی بکه تجوان باس عذاب جهنمی بکه ابدا او جوان را یک او نا ایمان ناینن اوا ناوی معنی کو او ایمان ناینن ام دف جوان برده خود تعالی باسا روش وان دکر باسا هلوست وان دکر باسا فعل و افعال کسی کو در مجو هشی وان دا کفر بجیبی باسا وان دکر و تجیه ربی و نبی او ناین ایمان ناینن بجا او روشا وان لروشا ما ابناوي معناكو ام تبلیغی نکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی وفات کرد چو قاز مشرکو ام ببی اهل کفر و دلالت الباوان هبو جوارا اسلامیت تبلیغ کری و باسا اسلامیت کری هدایت لسر خود تعالی کسی که نکاره کسی بزرته که مسلمان مسلمانا لازمه لسر مسلمانان فرزه دبیج شوا بکه دبیج تبلیغ بکه به شکل و شوی هری خوشک اسلامیت پیش انسان بکه کی قبول دکه کی قبول نکه او به کیف و کرم خوی یک شرط کتن اسلامی دبی به کیف و کرم خوی اسلامی قبول بکه اسلام به دست ظلم و زوره نه قبول کرنه جخوا کسی که به زوره کته به دین فعل و عملی وجد با خود مخبوننه لولا دلی ودا دمجی ودا بخواستن آوی به اراداوی نه نگوی اسلامیت قبول کری جترسا قبول کری
فعل و عملكو جترسا وركرني لباخذ مقبول معتبر نن جبروي او كسي كو دوي اسلاميت بشو زورا شور بلابيه بظلم زوري بلابيه اسلو اثاري تونيه او دبيجم ام جيسان رئيسامتي ببيجه كسي قبول كري سرچاوه كسي قبول نكري كيف اخوي قبول بك وروج قيامت شو حضور خدي خالد مكافات اخوارنا اي قبول جنك وشوابك وجزاء خو بخشينا بيجا خدای تعالی سوره بقره آیت 6 دوی کسی bunu kavartu به جوارا به نبی توان هشار بک نک او ایمان ناینن چما ناینن از خدا راکم دوی لورا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دبي خدای تعالی سر قلبي وان مركري ختم الله على قلوبهم قلبي وان مركري وعلى سمعهم قوي وان مركري حقي نابيز قلبي وان مركري قلبي وان نرب نابر للراسي نازبر و دين و إيمان و ببي إسلام دلي وان دا ناخن ببيجن ناخمله و هر وصار راستي قوي وان مركري راسي نابیز وعلى ابصارهم بغشاوة لسر پیشا شعبی وان پرده راسی نابینه ولهم عذاب عظیم جوار را عذابك دجوار هي ابایتا هننا هندق انسان ده پرسد ویا ده سیداد و دما خواه تعالی قلبی امور کربه گوی وان سر گوی امور کربه و پرده دابه بر شعبی وان یعنی تشکو ام ببیجن آستنگی که داو برچاوی وان کن نکاره به راستی ببینه و دمی سوچی وان چیه؟ اوا خدا تعالی بیل سبه قلبی وان مور نکری خدا تعالی بیل سبه سر گوی وان مور نکری که حقی نابیسه خدا تعالی بیل سبه پرده نده برچاوی وان جبر کو او وان او ریهل بجارتی وان ریا کفری هل بجارتی خدا تعالی دوری نشانه میده قرآن دا خدا تعالی در قرآن دا دوری نشانه میده ریا راست صراط المستقیم آگو تمام پیغمبر رسره و ریا واجوی صراط المستقیم هر دوریج خدا تعالی در قرآن دا بحث کریه ریا کو مرو خودی اخلاق رحمانی به او کو تمام پیغمبر رسر چویه ریا دن مرو سر اخلاق شیطانی به واجوی ریا پیغمبرایه ویجا خدا تعالی هر دو ریاجی قنجی باشی ریا راست ریا خراب باسا هر دو ریاجی کری تو دکیان ریا هر خدا تعالی شرم میسر دکه ویجا گوا انسانه کی بو کافر انسانه کی کو دین داوی کج محمد علیه الصلاه والسلام دا کتی قبول نکر بو کافر کفر ده دلو هنابی وان دا مجی وان دا بجیبو وی ریا کفری هل بجارتی جسدم وی خدا تعالی دلی وان سر قلبی وان دلی وان موردکه سرگوهی وان موردکه و پرده ده برچاوی وان اونکا راستیه ببینه جبر بیا مثلا که بده قبل ولاده کی وزارت تندرستی یعنی سağlık bakanlığı yani memuri قبل تره خوارنگه ها فرنا امبیجی خوارنه قبل تفتیش دکن لی مزه دکن کلا خوارنه پاکشی زمان اون درباز بی نبیه امبیج صحتا مرر را فایده دار زرار قبل تفتیش دکن گاوا چو خارنگه که چو فرنه که ام ببی شرط و مرجع کو جبو پاکو پاکجی دانیه گاوا فرن آنجی ام ببیجن ام ببی خارنگه وان شرط و مرجع پیک بینوره و ام بی وزارت صحت تندرستی سağlık bakanlığı ve rapor karasu درست بدوان و ام ببی هرن و درجان برده لگاوا شرط و مرجع خراب دا پاکو پاکجی تونه به تمیزی تونه به گماری هبه پیسی هبه تشتی کو نونه چید کو خارنا کو نونه د پیجن خارنا کو تشتی کنه لسر تندرستی مربا گوا صحت و درجه صحت نه لجیبه و شغی وزارت تندرستی مامور و دروی لوقانته و خارنگی ام مردک قاپاتک و فرن قاپاتک حتی شرط مرجع بجینوره دوردا دولت biz keyfa xwe bi kerema xwe neçû ew dikanana mor nekirî serê wan lên em bibêjî dirkanê wan qapan nekirî lewra wan wezîfa xwe nanî cî
وان پاکی پاکجی شرط و مرجع نظافت و تمیزی طهارت پێک نانیه ام به ولات ام به دولت جی چوی او قاپات کریم دوردا خدا تعالی دوردا هم جزئیه اراده کلی هیه هم جی اراده جزئی هیه اراده کلی آ خدا تعالی کو خدا تعالی سر قلب وان مردک سر گوی وان مردک و پرده برچاوی وان سرده میبیا چیه لورا وان اراده خواه جزئی انسان اراده خواه جزئی به کار نانیه اراده خواه ده اراده انسان آ جزئی چیه اوه کو دوی او وظیفه خابجی بینور ایمانی به پیغمبر بینور به قرآن بینه به دین داوی به اسلام بینور بیشه گاوا وان او وظیفه خواه جزئی پیک نانی خود تعالی جی دور دا وظیفه خواه کلی بکارتین وظیفه خواه امی کلی بکارتین امی چاوی سر دلی وان موردکس امی گوه وان مردک و هر وسا چاوی وان پرده ده سر جوی زیده تر جی اوانه دنیای جوی زیده تر جی ولهم عذاب عظیم جوار عذابه که دجوار لکوهی لآخرته یعنی باورمنده بجا دور دا انسان جانه باسا قدره دکه قدر جی وقت به شبه به آیت آنه نا خدا تعالی کسی که شاش نکه نار کاره که نک انسان تر کاره که دید کاره که نلره دکه دزیه دکه فسادیه دکه او دکه دوی خدا شاش کن سمه حشا خدا مرا شاش نکه خدا دجمنی مرا ننه مره سوجی خو خطای خو دکه کسی خدا تعالی خدا تعالی ریا راز داد پیشته آخ خوار داید پیشته هر دوش تو هل بجره خدا تعالی دوی و نفس و ما سواها از بالنفس يكون نفس شكري صندخم فألهمها فجورها وتقواها مد النفس دا هم فجور گناهکاری بجی کری و هم جی تقوا داری مبجی کری او لسر تیه تو ریا تقوا بد پیش خوا تو مکافات خواهی هدینه که تو ریا فجوری گناهکاری بد پیش خوا کفری بد پیش خوا تو هر ریا دلالت بد پیش خوا تو عذاب خوا بکشینش بروی ام بویج خدا تعالی دشمنی کسی نه کسی جره در نخینه خدا تعالی ده قدره تدا نه نویساندی نه گوتی هر فلان کسی بکوش مال فلان کسی بینور لگوا تو ترویدی که هی خدا تعالی ده نویسینه او بریار خدا تو ده ساده خدا تعالی فعلی ام بوی خدا تعالی و فعلش تر خلقینه هر وسط به آیت حال نادج آسوری بقره آیت 70 جبر کو وان دین خدا تعالی وان دین خدا تعالی قبول نکرد هی خدا تعالی دوی وان مور قلبی وان مور کرد گوی وان مور کرد او پرده کشان بر چاوی وان او کرد جبروی گاوا سم حشا خدا تعالی کیف خوا به کرم خوا مرا به جنتی به کیف خوا به کرم خوا به جهنمی و شغی سم حشا وان نرلاقی خدا خدا تعالی بیکر قنجی دک دینی مانی او جیکی رش خرابیه دک خرابیه پیشی و دو کفری و شغل سوجی مشی خدا تعالی از کفری خدا تعالی ایمان نکری پارامن و متصاد سام جزا دک نخیر اما تشتاق شاشه خدا تعالی نیار عبد خواننه خدا تعالی نور نیار مننه خدا تعالی نخواجم قول خرج عبد خرا کفری قول خوا حزنک قول عبدی به کافر امر هلد بجیره هی خدا تعالی خرابیت که پارامه هر وسط خدا تعالی سوره بقره دوام دکه آیت 80 دبی و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جهنك انسان هنگ مرب هنه دبی ما بخواده و بروج آخر روج داوی یا روج قیامت ما ایمان آنیاتیه ام ایمان تینتی ایمان آنیه وما هم بمؤمنين لید اسی خدا وان ایمان نانیه اواجی آیت کی خدا تعالی بیاد ده زانی کو ایمان تنی بدب ناوه دوی قلب تصدیق ده بکه حال و حرکت مراجی تصدیق ده و قلب مرا بکه میرک جبو برجندی خوی سیاسی جبو برجندی خوی آبوری ده تلویزیون دا روزنامه‌وانا قبل کسی انتلکتوالی قدرت که تلویزیون مناقشه ده قبل اون دوینن بالا خود دوان تو علاقه اون بندین تو نیه لجبر کو ملت بدینه برجواندی وان دا برجواندی وان سر دینه دین بکارتینه ته دبی حیران امجی مسلمانه امجی بروج آخرته بروج قیامته باوره لی اف گوتننا لجم خدا تعالی تو گرانی کی ویتونه گاوا
dev û dil devê me ra tiştê ku divê dilê me ra tesdîqa devê me ra bike. Em dil nizane Xwedê Teala tenê tiştê di dil da dil li vir Xwedê pê dizane. Peki em çawa zanin dev û dilê insana heman tiştê dibêje? Wê şaxê divê kiryarê insan, fiil û efalê insan tesdîqa dev û qelbê insan dike. Ji ber wê ew însanê ku her kesê ku ez Müslümanım divê hema cîda jê bawer neke. Pê nexapin bi ser navê dîn bera kes ve bi navê dîn we nexapîne. Pir însan li ser navê dîn tê xapandinê. Ama însanê ku ez Müslümanım la ilahe illallah însan pê dixape. Va Müslüman ehlê Xwedê falan bavê me hela bisekine, hela tecrübe bike, hela pêre hevaliyê bike, hela bi demekê bisekine, hela gotin û gotinê û fiyal û efalê wî yeke neyeke, wê şaxê teze vê însanê rast qebûl bike. Mixabin kesê ku divê em Müslümanin ji ber ku ji navaroka Qur'anê dûrin hema kê ku ez Müslümanım xwe deverû davê ser wî divê temam. Şert û mercî wê heye. Lara Xwedê Teala dibêje kesê wa ew kesê ku divê em müminin me bi Xwedê û bi roja axir qiyamete me îman hatî ew müminin ew dibêjin yuxadi'ûne Allahe vellezîne âmenû ve ma yaxda'ûne illa enfusehum ve ma yeş'urûn. Ew wana ji wan wetirê ew Xwedê û kesê mümin dixapînin. Ve ma yaxda'ûne illa enfusehum ve ma yeş'urûn. Ew ji bilî nefsa xwe tu kesekî nikare bixapîne û şiûrê ji pê nabe xwe dixapîne. Mirov nikare Xwedê bixapîne. Gava tu bibêjî wela ez bi Xwedê bawerim, tu bê wela ez bi Xwedê bawerim û ez jî roja qiyametê bawerim. Xwedê dizane ku tu direva dikin tu rast dibêjî. Tu nikare Xwedê bixapînî. Li ew li gava di medyayê de di münaqişên civakî de ê televizyonê de di nav civakê de divê em jî bi Xwedê bawer canim. Em jî roja axiretê bawer em jî Muhammed aleyhissalatu vesselam bawer lê tiştekî di wê rêya de nake. Temamê livê wî, tevgerê wî, halê wî, hereketê wî hemû tiştê wî zidê Qur'anê ye. Temamê fiil efalê zidê Qur'anê ye û gava hat gotinê jî divê em jî Müslümanin, em jî ehlê Xwedê ne, em jî Xwedê pêxember îmanetîn tê. Eva ew kesana ji wan wetirê li gora wan hişê xwe piçûkê teng û qol ew divê qê em Xwedê û mümînan dixapînin. Halbukî ne Xwedê dixape, ji xwe naxape. Mümin jî ew müminê ku Xwedê Teala di Qur'an de behsa wan kirî ku pîvanê Xwedê Teala ji jiyanê ra danîye gava li gora wan pîvana te bigere dizane ew kesê ku divê em jî Müslümanin, em jî müminin me bi Xwedê û roja axiretê, roja dawî me îmanan anetê dizanin rast diviyan dereva dike. Lawra divê fiil û efalê me ra mêrik bi temamê livê xwe, temamê tevgera xwe, gotinê xwe, galigala xwe, jiyana xwe, her tiştê xwe dijî İslamê, tiştê İslamê ku tê sedî sed muxalif e lê gava hat gotinê divê em jî Müslümanin. Ew kesana ne Müslüman. Hinek cara em divê filan kes ne Müslümanin. Millet divê ji hûn tekfîrcî ne. Bavê me. Tu ji navaroka Qur'anê agahdar nene. Em tekfîrcî nene. Xwedê Teala pîvan danîye. Ji bo Müslümanekî mirov jere bê Müslüman Xwedê pîvan danîye. Em bi dilan nizanin. Gava mêrik temamê livî wî, tevgerê wî, gotinê wî, hereketê wî dijî İslamê be li dijî qanûnê Xwedê Teala be ji xêrî qanûnê Xwedê hemî qanûnê dinê bipecîne, bihebîne ji bo wan mücadele bike şoreşkerê qanûnê em bivê sosyalîzmê be, komünîzmê be, em bê laîsîzmê be wê şaxê ev kesa ne Müslüman e. Ev kesa xwe dixapîne. Ne min dixapîne, ne mümina dixapîne û ne jî Xwedê dixapîne. Dibe ku ew kesê ku divê em Müslümanin ji navaroka Qur'anê dûrin dibe ku wan bixapîne. Bi salan welatê me mirîk dibe ya Allah bismillah du çend kere behsa Xwedê dike milletê me dê ve ehlê Xwedê canim divê. Va ehlê Xwedê dibe ve Müslümanin behsa Xwedê pêxember dike û temamê fiil û efalê wî zidê Qur'anê ji bo ku çend cere behsa Xwedê dike millet pê wî tere xwe ji bo xatirî wî dide kuştinê her wisa xwe ji bo xatirî wî xwe dide zirarê mezan xwe dike. Xwedê Teala divê nexêr. Kesê mümin nayxapandinê. Çima nayxapandinê? Lewra
خدا تعالى لسربي آيات بعدم آيات واضحة دبي في قلوبهم أو كسيكو دبي أمجي بخادي پیغمبر باور ام بخادي ورجب آخرتي باور أو إيمان نانية أو كسا دخوازه خادي مسلمان بخابين لجبري نفسه وكسي نخابين وبي نحسن في قلوبهم ددل واندا مرض نخوشيه ددل واندا نخوشيه خرابيه نفاق هي شقاق هي نخوشی که معنویه و نخوشی نه نخوشی سرطانه نه کانسری نه ورمی نه نخوشی درن نخوشی که معنویه خود تعالی كافام خلقنا ام خلقاندن ام لسر فترتك سليم وعقلك سليم دلك سليم خلقاندي لقوا ام ببي حسكرنا قانون خودش دلی مدرکت حسكرنا ایمانش دلی مدرکت حسكرنا خود پیغمبرش دلی مدرکت حسكرنا قانون یاسا رب عالمش دلی مدرکت وش اغي دلی مجوم نخوش خود تعالی دوی في قلوبهم مرض دزك دلی واندا نخوشی هي خرابی هي نفاق هي شقاق هي فزادهم الله مرضا خود تعالی جي او نخوشیان لزیده کری جبرکو وی اوری هل بجارتی وی کفر هل بجارتی او دخواز خلقی بخابینه دلی وی دا دمجیو دا خاپاندن هی دک هی دولاب هی فساده هی شیطان هی خودش تاره هر تر ویزیده که او هر تره ام بوی لدجی اسلامی çok قزری خراب هنه لدجی انسانی çok قزری خراب هنه دجاربینه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون جوار عذابك دجوار و بإيش جان هي بما كانوا يكذبون بسدم دريوي وان بسدم كو دريوي كرنا بسدم كو دريوي كرنا خدای تعالی دو عذابك بإيش و ألم جوان رهي جبري وانا دو ام جنابارو کا قرآن هايدار به لگورا کو قرآن پیوان دانیه ام خواجی نفسا خواجی مالباتا خواجی تکوز بکن هر وسا بوی اوی معامله بکسی جدبره خواه بکن کسی درو خواه بکن حتی پیغمبر علیه السلام حدیثه که خدا واد بجمع به حدیثه پیغمبر امی داوید بنوره عن ابي هريره رضي الله عنه جاء ابو هريره هاتي روايات كرنه عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم روايات كريد انه قال پیغمبر قلت لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين دبي ابو هريره پیغمبر روایت که دبیج پیغمبر علیه السلام گفتی لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين مؤمنه کی دو جارا جکله کی نای پی نای بدانه yani insan جاره کی لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين دبی insana ki dو جارا جکنه کی نای چواک پی نای بدانه yani insan dema دستی خوا کر کنه کی کر قوله کی ماره کی yani درپشت کی پی ودا ایدی او کسا دزانه کو دوی و کله دا ام بویژن چه هي ماره کی بجار هي ایجو حراوله کی بجار هي دستی خوا جارک دن ناک و قوله و کنه وجا او انسان کو بدین ته خاپاندن سر ناو دین ته خاپاندن اما کی کو خدي قال خدي پیغمبر بک به هر تشتی باور به او کسا وجهی نه منی کو خدای تعالی قرآن باز کردی جبروی گلی منا دوی ام جنوارو که قرآن هایدار به ام حیات خو جیان خو تمامی دگور تمامی دو تگری خو بقاسی درفت و شیان خو ام لگورا آیت رب العالمین قرآن پیروز ام تنظیم و تکوز بکن کو ام کاربن زیاده تر آلیکاریا خو جواکی بکن و هر وسا ام نو بار و نو بار جواکی مالبات خو جواکی را نو بار و هر وسا خرابی و نرندیامه نگی جواکی و نگی ام بی حوالی ما حتی جارک دن بیم دخیر و خشیده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته